clear tu te in zain chi bai le vekule tun tum kan video a chuan BSF Border Security Force nuaya Assistant Sub Inspector ASI le Head Constable Hnaruak dil thei te kan en ho le don ani post ruak za than en masaila ASI post som le pakhat arwaka ST tan post som le pakhat avai hianin ST tan arwakani Head Constable Ministerial Post zathum som le pahni arwaka ST tan post som le pali oma unreserved open a khanin posa somnga le pali aumani lo chung cha han en leila ASI stenographer hianin pay level 5 an hlo dona chu cheng sing ni sang kwa za ni atanga sing kwa sang ni zathumin kar an la dona ni Head Constable hianin pay level 4 vel an la dona chu sing ni sanga zanga tanga singriat sang khat le zain kar an hlo dona ni kumbithlia age limit han en leila deal tu chu kumsom pariat atanga kumsom ni panga inkar ani turania STSC keni tribal tan kumsom pariat atanga kumsom thumin kar thlengin an deal theidon ani deal tura thiamna nei ngai te han en leila ASI le Head Constable na deal tur chuanin class 12 pass ni angai ni tin class 12 pass mai pa ka khanin thiamna big skills khane angaya ASI stenoa khanin shorthand 80 words per minute som chung khakha shorthand type turin dona tin transcription of dictation in English 50 minutes chung don bokani Head Constable bi ka khanin typing test dona 35 words per minute English ani dona ni Hindi khachu kan tilo tura han ngai la kan hria tu chu ASI le Head Constable Ministerial te hi office work khoi tur chi clerical le administrative section lama tur chi an ni wangin computer lam thiam apoi mo don ani selection process an en leila selection hi face ni in kalpui ni don ani face khatna hianin written exam dona face ni na hianin physical measurement test PST te shorthand test chu ASI big tan khan ani dona typing test typing speed test hi HC Head Constable tan khan en dona chumi so chuanin document verification te medical examination te kha le don ani written exam syllabus bi khan en leila written exam a hianin MCQ vekani dona written exam bi kha mark za full mark ani dona ni chu darkar khatle minute somli chunga chanzo turani dona ni written exam a hianin subject panga dona Hindi emo English language kha marks somni puina ron chuak dona general intelligence 20 marks numerical aptitude 20 marks clerical aptitude 20 marks le basic computer knowledge lampang kha 20 marks in ron chuak dona chuanin avain marks a aron pudona ni written exam a hianin cut off mark STSC tan 33% ani dona in general tan chuanin 35% ani dona ni physical measurement test an en leila height san lama hianin mi patan 165 cm ani dona meichatan chuanin 155 cm ani dona ni STSC datan mi pa bi ka 162.5 cm chu fit nga le in chithum vel asang ni ngai dona meichia bi ka khan STSC tan 150 cm 4.9 feet vel ni ngai dona ni omlen zong che sa khanin mi pa STSC tan 76 cm ani dona tin 5 cm expansion thei angai dona ni apply dan tur han en leila form hi online atangin BSF recruitment portal chu rectt.bsf.gov.in a link to video description a hianin a oma khatatanga form ka fill up turani donani kan soita kan khanin apply link hi video description a hianin kada a kalo check out don nia tin form fill up dan tur video description hemi description a hianin kada tel boka kan lo en mai don nia online form hi August niria tatang khan apply thei ani towa last date hi September niruk sangni le somni pahni thole ni thleng ani donani last date kha thale September niruk thleng ani donani chu application fee hi chengza ani dona STSC tribal tan chuanin poisa choi kha omlo thungani tin mi pakhat tan post pakhat aya tam adil thei donani Head Constable le ASI kha adil ko ve thei donani